aha nabikomojeho kandi ngira ngo ubwo hariya twahavuye tunyarukire muri Middle East mu burasirazuba bwo hagati. Burasirazuba bwo hagati hakomeje kuzamba cyane, ni gice kirimo ubutunzi bukomeye cyane burimo birombe by'ama petrol mu bihugu birimo za Arabia Saudite, ni gice kandi kinyuramo ibicuruzwa byinshi yabaye biturutse muri Aziya. Ni igice gikomeye cyane ku buryo mu gihe intambara iri kuberamo yaba ikomeje kugenda yaguka hinjiramo ibihugu byinshi bishobora kuba byagira ingaruka zikomeye cyane ku ruhande rw'isi muri rusange, kuko byatangiye ari Israel na Hamas, biza kurangira hinjiyemo abarwanyi bo muri Yemen baba Houthis, biza kurangira nanone hinjiyemo abarwanyi ba Hezbollah, biza kurangira hagiyemo Iran. Uyu munsi noneho ni imirwano ikomeye cyane. Dutangirire mu cyumweru cyabanjirije iki ngiki, hari kuwa kabiri ubwo bamwe mu barwanyi ba Hezbollah muri Liban ni igihugu gito nacyo giherereye hariya mu burasirazuba bwo hagati, ariko kiyoborwa n'umutwe w'abarwanyi wa Hezbollah, ariko bakaba baragiye banatungwa agatoki ko bamye bashyigikira abarwanyi ba Hamas muri Gaza. Ubwo kuva batera Israel mu kwa 10 imirwano igahita irota, Hamas igakomeza ikihambira mu ntege ndetse n'ubufasha buhagije Israel yabonaga kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bakomeza kwihambira kugeza n'uyu munsi. Ibyavuga yuko Hezbollah yafashaga cyane Hamas, ari nabyo byatumye intambara ifata igihe kirekire kugeza n'uyu munsi. Israel mu gushaka gusenya n'ubundi umutwe wa Hezbollah ndetse na Hamas burundu, abarwanyi ba Hamas bari barize umutwe wo gukoresha ibyuma bitakigezweho by'itumanaho mu rwego rwo kwirinda yuko abatasi bo muri Mossad bazabasha kwinjirira amabanga n'ibiganiro byabo. Gusa ibi ngibi ntabwo byabujije yuko birangira n'ubundi Israel yinjiriye abakozi ndetse n'abakoraga ibikorwa bya gisirikare muri Hezbollah. Byatunguranye ubwo bamwe bari mu buzima busanzwe, hari bari mu ma supermarket, abari kwihahira bisanzwe, ariko batungurwa nuko hari abakoreshaga utwuma tuzwi nka waki wabigiranya n'ibyombo. Icyo gihe baje kwisanga wari ugifite mu muvuga bakajya kubona bakabona kiramuturikanye, bamwe barakomereka ndetse abandi cyaturika, bamwe hari abo byaviriyemo gupfa. Icyo gihe hapfuye abantu bagera kuri 20, abarenga 450 barakomereka. Icyo gihe hari kuwa gatatu mu cyumweru gishize. Usibye ibyo n'amatelefone yatangiye guturitswa, umuntu yaba arimo yigendera kubera ko butasi bwa Israel bwarakoze operasiyo zihambaye ku buryo bari baramenye abantu bose bakora mu mutwe wa Hezbollah, ndetse n'ibyuma byabo baramaze kubitrackinga ku buryo hari n'utwundi twuma twinzira mugozi twa pega ni watugeranya n'udutelefone, ariko two n'utwuma dushobora ko guhanahana amakuru hifashishijwe amajwi cyangwa se ubutumwa bwanditse. Izi pega nazo abari bazambariyeho ku mifuka nabo bisanze ziri guturika. Ibyo ngibyo rero byahise bituma intambara irota Israel ndetse yemeza kujya kurwana umuhenerezo ku butaka bwa Liban. Usibye ibyo ngibyo hatangiye no kwicwa abayobozi bakomeye cyane bo haba ku ruhande rwa Hamas, haba ku ruhande rwa Hezbollah. Ibyaje gukurura uburakari bukomeye, ndetse bamwe bakicwa bari mu kwaha kwa Iran, ariko igatungurwa no kwisanga babishe mu buryo budasobanutse. Ibi ngibi rero nibyo byatumye Iran ivuga ko igiye gushora igitero simusiga gikomeye cyane cya misile ziremereye kuri Israel mu rwego rwo kwihimura nyuma yuko hari abayobozi bakomeye cyane mu mutwe wa Hezbollah bagiye bicwa mu buryo butunguranye. Mu mutwe wa Hamas biciwe muri Iran ikaba itariyumvishaga uburyo
abatasi ba Israel Iran igihugu giherereye muri mu birometero birenga 2000 uvuye aho Israel iri cyabinjiranye bikarangira kigihe cyica abayobozi bakomeye cyane bo muri za Hamas ndetse no muri Hezbollah. Ejo bundi rero nibwo barekuye misile zigera kuri 200 ziremereye kandi zihuta cyane mu buryo budasanzwe, ariko bavuga yuko batashakaga kuhitana abasivile kuko Israel ni igihugu gitoya ndetse n'u Rwanda ruruta, ariko cyazengereje ibindi bihugu biherereye muri kara gace ka Middle East kurasirazuba bwo hagati, ku buryo n'uyu munsi bigiye kugorana, aho ndetse cyamaze kwemeza yuko kigiye gushoza imirwano kuri Iran. Naki cyo kigomba gukora ariko gatoya nuko Iran mu kurekura za misile zigera muri 200 yo yavuze yuko idashaka ni Israel ni igihugu gito kurekuramo misile zambukiranya bice binini ziri ballistic zigenda ibirometero 200 mu minota mike cyane. Yahisemo gushora izi misile ahari amasite akomeye cyane ya Israel y'igisirikare by'umwihariko ikirwanira mu kirere mu rwego rwo kwangiza ibikoresho byabo. Gusa Israel mu rwego rwo kubika amakuru yatangaje yuko urebye ibyo misile nyinshi bazishwanyurije mu kirere ndetse izindi ntizigire izo zangiza nkuko babitangaje, ariko Iran ikavuga ati twebwe misile zacu aho twazishyize zageze ku ntego kuko hari ibyo zashwanyuje ku buryo Israel twayiciye intege. Gusa Minisitiri w'Intebe Netanyahu yavuze yuko agiye kwihimura kuri Iran kandi agahita yicisha bugufi kuko yizeye neza imbaraga za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ku buryo yahise atangaza yuko hari site zikomeye cyane zo muri Iran bagomba guhita batera ndetse bakazishwanyuza, nabo bagomba kurekuriraho misile ballistic. Muri site bamaze kutangaza yuko bashobora kuzarekuraho misile muri Iran ni site zicukurwamo uranium ndetse n'izitunganyirizwamo ubutare bwa uranium, ndetse mu bindi bice Israel yavuze yuko ishobora kuzarekuriraho misile ziremereye cyane ni havugwa yuko hatunganyirizwa misile, hatunganyirizwa intwaro za kirimbuzi. Hari nk'agace kitwa Natanz uranium n'ahandi hitwa Isfahan Nuclear Technology Center. Ni centre ikomeye cyane ahantu hatunganyirizwa intwaro ndetse hatunganyirizwa n'ingufu zituruka kuri ku butare bwa uranium. Bavuga bati Iran n'ubundi yaratujijishije ikakora misile ibeshya yuko iri gukora ibijyanye n'ibyogajuru, ngira ngo twigeze no gutangaza ejo bundi yohereza icyogajuru mu kirere ivuga ko abayishinja yuko ikora za bitwaro biremereye bya kirimbuzi yo iba yihugiye mu kwikorera iby'ibyogajuru. Ariko ejo bundi Israel mu kubona misile ziremereye cyane yahise yikanga ndetse yiyemeza kwihimura kuri Iran. Gusa abantu barakanuye bavuga bati ese koko Israel irabikora? Ni mu gihe Joe Biden ejo bundi kuwa gatatu nawe yavuze yuko Israel nubwo yavuze yuko ishaka kwihimura ndetse igasenya amasite atunganyirizwamo za misile ndetse n'ingufu zishingiye ku butare bwa uranium, avuze ko atabishyigikiye. Ariko bamwe bavuga ati ubu n'uburyarya bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuko n'ubundi Israel nubwo ifite abahanga mu bijyanye n'igisirikare ndetse n'ubutasi no kurwana, ariko ingufu nyinshi n'ubundi zikava mu kaboko ka Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gusa uruhande rwa Amerika bo basa nkaho bateruye yuko bashyigikiye yuko Israel yihimura kuri Iran. Gusa Netanyahu akavuga ati byanze bikunze ngomba gusenya ahantu Iran itunganyirizwa ibitwaro bya kirimbuzi. Gusa bamwe bakavuga yuko bigoye cyane kubera yuko ahantu Iran itunganyiriza intwaro ziremereye ari n'ubundi mu bice byo mu kuzimu, ku buryo bigoye cyane kubona misile ziremereye zishobora gushwanyuza amasite aremereye cyane by'umwihariko rwagati nko mu mujyi wa Isfahan ndetse n'ahandi hatunganyirizwa uranium hakavanwamo ibitwaro bya kirimbuzi n'ibindi.
ni ikitezwe na benshi bareba nimba koko Israel izabasha guhangana n'ibihugu birimo Liban, birimo na Iran, ishobora guhabwa izindi mbaraga ku bindi bihugu birekereje birimo Uburusiya n'ibindi bituje cyane birimo North Korea cyangwa se Korea ya ruguru bitari kugira icyo bivuga. Imirwano muhaba mu mijyi ikomeye cyane muri Libani, hari nk'umujyi wa Beirut ukaba n'umurwa mukuru. Hezbollah yatangaje yuko ikomeje kuganzwa ku buryo ndetse hari n'umuyobozi ukomeye baburiye address, baburiye telefone ye, bajyaga bamubonaho. N'umugabo wari ukomeye cyane, n'umugabo ufatwa nk'umwe mu bantu bakomeye babiri nibuze bakomeye mu mutwe wa Hezbollah, yitwa Hashem Safidin. Uyu nguyu bavuze yuko guhera ku wa gatanu, guhera ku munsi w'ejo batari kumubona ku murongo, bakaba bakeka yuko Israel ishobora kuba yamurangije. Imibare ihari itangazwa nyuma yuko rwambikanye hagati ya Liban, ubwo Hamas nayo ubwo niko bimeze hagati ya Liban na Israel. Ministeri y'ubuzima muri Liban iravuga yuko kugeza uno munota abantu barenga 2,000 guhera ku ituritswa rya za wakiwaki mu cyumweru gishize bamaze kugwa muri no mirwano. Hakaba harimo abana barenga 127, abagore bari muri 261. Ni intambara abantu benshi bakeka ko ishobora kuzafata igice kinini cy'uburasirazuba bwo hagati, kandi igahungabanya ibikorwa byinshi bijyanye n'ubukungu ndetse ku rwego rw'isi, bishobora no kurushubukana ibibazo byatewe n'intambara ya Ukraine ndetse n'Uburusiya. Muri Gaza abarenga 41,000 ku ntambara nayo imaze umwaka hagati ya Israel na Hamas, barenga 41,000 bamaze kuhasiga ubuzima, 90,000 hafi 196 bishyira 700 ni inkomere z'intambara. Over Jerusalem's western wall and across the country. Israel says its air defenses taking out most of the incoming missiles. Mu mwanya mutoya turaza kujya mu bumenyi bw'isi, turajya ku mugabane utemerewe kuberaho intambara muri nosi ya rurema. Turebe impamvu nyamukuru ni gute ibihugu bya hano ku isi byisanze byemeranijwe yuko ari ahantu hatagomba kubera intambara kuri iyi si, mu gihe turi kuvuga imirwano gushyamirana bikabije hagati y'ibihugu birimo Israel na za Iran. Mu mwanya muto umurongo wa telefone kandi urafunguye kuri 0785001130 kuri Facebook. Ubutumwa ndabona abinkwakuzi bamaze kubushyiraho. Ndi kubona barimo ba Shaban, barimo ba Jean Pierre, ndi kubona barimo ba Egide, Pacifique, abantu barimo Serge. Ubutumwa bwanyu ndabusoma mu mwanya. Hari warumbajije ati ibyo byuma wavuze bya wakiwaki bya wakitaki baturikirije ho abarwanyi, ibyo byuma bimeze bite, byakorewe hehe? Ariko icyo nakubwira nuko nyuma yuko bari abarwanyi ba Hezbollah batunguye bisanze turatwuma twitumanaho bakoreshaga wagereranya n'ibyombo turi kubaturikana. Hari zari zarakorewe mu Buyapani, hari zari zarakorewe muri Taiwan, ku buryo ndetse bashatse no kwibasira company zari zarakoze ibi bikoresho, haba Pegas ndetse na Waktakis. Ariko nk'abayapani bo baravuze bati twebwe hari company yitwa Brand Icom yavuze ati twebwe ibyo bikoresho ibyo byombo tumaze imyaka 10 duhagaritse kubikora. Basa nkaho basigana kuko abanyaribani bavugaga yuko abashobora kuba ari bo batanze amakuru y'utu twuma, ari nayo mpamvu Israel yabashije kwinjira ikabiturikiriza ku bantu. Gusa barabyihakana bavuga yuko nanone nka Taiwan yaravuze ati
twebwe ibyombo twakoze mwaguze ntabwo n'ubundi bikoresho byose birimo byateranijwe hano iwacu. Niyo mpamvu rero mudakwiriye kudukondana bavuga yuko ibyuma mwakoresheje mwahashye iwacu twari dufite ibanga Israel yinjiriyemo ikabasha guhitana benshi. Alo. Mumeze muki? Tumeze neza cyane. Kiganiro kiryoshye rwose uba watubyohereje kabisa. Aha, witwa nde uherereye he? Wumva ko ari wa mukunzi wa Radio Sarusi akaba ari Rambere hano Kigembe mu karere ka Gisagara mwamubanye. Yego Rambere. Yego numvise nyine ibintu bijyanye n'icyo kiganiro ndimo ndabitega amatwi 5/5. Naho rwose hari ibintu mwakomojeho ngo bijyanye n'ubwato numvaga kuko ubwato bwajyagamo abantu 50 bakaba bajyamo abantu 200 urumva barenga urumva koko impanuka ni nabo banayikuruye rwose. Uko urumva nimba abantu 50 bayikubye hafi inshuro zigera mu murenge zose zirenga urumva ko ari benshi abantu hano hanze no hano mu Rwanda naho nyine byahaba nyine bajye batwara abantu ku kigero gishimishije nta kurenza. Sawa murakoze turabemera papa. Sawa urakoze cyane. Murakoze.